Dabalen живинаха ано баро стрес, баре бриге, баре секирација, баре нервозе, па ако веќе вада на мен, те секиринапе, те брининапе, тава нервозне, онда те вика соске баран тава това. Чихем, ако абаho това, тава наградиме като Аллах субхану ва таала. А на тава казниме, едик мануша, со силе бриги, секирација, нервозно, или каво наградимо като Аллах субхану ва таала, или каво казнимо. Зависи сам употребино пи нервоза, пи секирација, пи брига. Одлеси го крал, гутвенате дикаха и брига, и секирација, и нервоза, те наволно дуњалуко. Саркале, саркатере, сарка успине, те наволва. И брига, и секирација, и нервоза, те наволва вера мануша. Со вакержа, со кержа, со лиля. Джанте сака на каникливерло Аллах субхану ва таала, накабе одговорно бере манушенке. Него ли каове одговорно кокури туке, влеске мукаве манушенке. Кан каникливерло Аллах субхану ва таала на каникливер не иди бурченца, него каникливете бурченца. Попречите дикете бурча, него аберенке бурча. Одлеске ти брига, ти секирација таво о ислам. Сакте никаре о ислам. Сакте никаре андало о ислам. Ти брига, секирација вела таво сакте джапремало Аллах субхану ва таала. Таво сакте никаре о аманети алаиско со динджан.